Ljetno jutro osvanulo je vruće i mirno nad poljima blizu Klušina, na pola puta između Smolenska i Moskve. Godina je bila 1610. A Rusija je krvarila iz 10 rana. U daljini, kroz izmaglicu prašine i srpanjske vrućine, zastave su se viorile iznad najveće vojske, koju je slomljeno carstvo moglo prikupiti. Možda 35.000 ljudi, Rusi i švedski plaćenici zajedno, poredani u kolone koje su se protezale po valovitom poljoprivrednom zemljištu, poput tamnog plime. Nasuprot njima, nevjerojatno nadbrojčani, stajalo je jedva 4.000 poljskih i litavskih konjanika pod zapovjedništvom hetmana Žoukijevskog. Marširali su duboko u neprijateljski teritorij s zimskim zalihama, koje su se smanjivale i pojačanjima koja su bila daleki san. Izgledi nisu samo bili protiv njih, bili su apsurdni. 8:1, 10:1 prema nekim procjenama. Ruski zapovjednici gledali su te brojke i vidjeli sigurnu pobjedu. Poljski kralj poslao je svoj najfiniji konjički puk u ralje uništenja. Ali Žoukijevski se nije povukao. Nije se ukopao. Formirao je svoje konjanike u borbene linije i čekao grmljavinu. Ovo je priča o bici koja je slomila carstvo. Ovo je Klušino, dan kada su poljski krilati husari juriš pretvorili u legendu i izišli kao gospodari Moskve. Da biste razumjeli ludilo Klušina, morate prvo razumjeti kaos koji je progutao Rusiju početkom 1600-ih. Zvali su to smutno vrijeme, smutno je vremja, i bilo je blizu pakla koliko kraljevstvo može pasti, a da ne nestane potpuno. Počelo je smrću cara Fjodora Drudegu 1798. Posljednjeg iz dinastije Rurik, koja je vladala Rusijom 7 stoljeća. Nije ostavio nasljednika. Prijestolje je stajalo prazno i poput vukova na lešinu. Bojari, ruska plemička elita, okruživali su se, kovali planove i razderali jedni druge za vlast. Boris Godunov zgrabio je krunu lukavstvom i manipulacijom. Ali njegova vladavina bila je prokleta od samog početka. Glad je pogodila 1601. Zatim ponovno 1602. i 1603. Cijele pokrajine gladovale su. Mrtvi su punili masovne grobnice desetinama tisuća. Razbojnici su lutali zemljom, a seljaci bježali sa svojih posjeda. Narod je šaptao da je Bog okrenuo lice od Rusije, jer je prijestolje ukradeno. Zatim su došli pretendenti. U Poljskoj se pojavio čovjek koji je tvrdio da je Dmitrij Ivanović, najmlađi sin Ivana Groznog, dječak koji je umro pod tajanstvenim okolnostima prije nekoliko godina. Pravi Dmitrij bio je gotovo sigurno mrtav, prerezanog grla u ruralnom samostanu. Ali ovaj lažni Dmitrij bio je mlad, karizmatičan i podržan od poljskih magnata željnih utjecaja u Rusiji. 1604. napao je s malom vojskom poljskih dobrovoljaca i kozačkih avanturista. Usprkos svim izgledima, pobjedio je. Grad po grad otvarao mu je vrata. Kada je Boris Godunov iznenada umro 1605. neki su rekli otrovan, neki slomljen od očaja. Lažni Dmitrij marširao je u Moskvu i zauzeo prijestolje. Izdržao je 11 mjeseci. U svibnju 1606. rulja bojara predvođena Vasilijem Šujskim upala je u Kremlj. Izvukla lažnog Dmitrija iz kreveta i zaklala ga na ulicama. Spalili su njegovo tijelo, pomiješali pepeo s barutom i ispalili ga iz topa uperenog zapadno prema Poljskoj. Šujski se proglasio carem Vasilijem Tvata i obećao stabilnost. Pružio je samo još više kaosa. Gotovo odmah pojavio se još jedan pretendent. Lažni Dmitrij Drubere, još sumnjiviji od prvog. Postavio je logor izvan Moskve s vojskom Poljaka, Kozaka i ruskih pobunjenika opsjedajući glavni grad, dok se Šujski krio iza kremljskih zidova. Rusija sada je imala 2 cara, jednog unutar Moskve, jednog izvan nje. Nijedan nije imao poštovanje. Nijedan nije mogao vratiti red. Bojari, očajni i poniženi, okrenuli su se Poljskoj u veljači 1610. Potpisali su ugovor s kraljem Sigismundom III. Poljsko-Litavske unije.
Priznat će Sigismundovog sina, princa Vladislava, kao novog ruskog cara ako Poljska pošalje vojsku da slomi pretendente i vrati mir. Bio je to đavolski pogodak, zamjena jedne strane prijetnje za drugu, ali bojari su vjerovali da nemaju izbora. Kralj Sigismund, međutim, imao je veće ambicije. Nije samo želio svog sina na ruskom prijestolju, želio je samu Rusiju, apsorbiranu u Uniju, slomljenu i poniženu, njezine goleme zemlje podijeljene među poljskim magnatima. I zato je poslao hetmana Žoukijevskog, jednog od najvećih vojnih umova tog doba, da maršira na Moskvu s malom ali elitnom konjaničkom snagom. Žoukijevskijevi nalozi bili su jasni. Porazi vojsku pretendenta, osiguraj glavni grad i pripremi teren za poljsku okupaciju. Ali prvo, morat će se probiti kroz najveću rusku vojsku ikad sastavljenu da ga zaustavi. Žoukijevski je imao 55 godina u ljeto 1060. Profesionalni vojnik čiji je cijeli život bio rat, borio se protiv Tatara na južnim stepama, Šveđana na Baltiku, Moldavaca u Karpatima. Zapovjedao je konjičkim jurišima koji su lomili cijele vojske i pregovarao o sporazumima koji su mijenjali granice. Nije bio čovjek velikih gesta ili vatrenih govora. Bio je hladan, proračunat i nemilosrdno učinkovit. Kada mu je kralj Sigismund naredio da maršira u srce Rusije s jedva 4,0 ljudi, Žoukijevski nije prigovarao. Razumio je nemogućnost misije. Također je razumio da je u ratu nemogućnost samo još jedna varijabla koja se može izračunati i prevladati. Njegova vojska bila je mala, ali izvanredna. U njezinu srcu bili su krilati husari. Poljska legendarna teška konjica. Najstrašniji konjanici u Europi. Nosili su polirani čelični oklop koji je blistao poput ogledala, a s njihovih leđa dizala su se ogromna krila od orlovih ili nojevih pera, pričvršćena na drvene okvire koji su se nadvisivali nad njihovim ramenima. Kada bi jurili, ta krila hvatala su vjetar i urlala. Zvuk poput daha demona ili lepršanja divovskih ptica. Sama buka mogla je razbiti neprijateljski moral prije nego što prva koplja pogode cilj. Ali husari su bili više od spektakla. Bili su ubojice. Svaki husar bio je plemić obučavan od djetinjstva u jahanju i korištenju kopije, koplja duljine gotovo 18 stopa, dizajniranog da probije oklop i nabode ljude poput pšenice. Nakon što se koplje slomilo, izvlačili su sablje i pištolje, sjeckajući i pucajući kroz neprijateljske redove sa zastrašujućom učinkovitošću. Borili su se u čvrstim formacijama, koljeno uz koljeno, krećući se kao jedan organizam. Husarski juriš nije bio kaotična tučnjava. Bio je precizni instrument smrti. Žoukijevski je također zapovjedao litavskom lakom konjicom, konjaničkim mušketarima i malim kontingentom draguna, pješaštva koje se moglo boriti na konju kada je potrebno. Njegova vojska bila je pokretna, fleksibilna i izgrađena za brze udare. Nije bila dizajnirana da drži zemlju ili opsjedne gradove. Bila je dizajnirana da ubija neprijateljske vojske u otvorenim bitkama i nastavi se kretati. I kretanje je upravo ono što je Žoukijevski radio. Kasnog proljeća 1610. marširao je istočno od poljske granice prema Smolensku, velikoj utvrdi koja je čuvala put do Moskve. Zaobilazio je utvrđene gradove, izbjegavao opsade i nemilosrdno tjerao svoju konjicu preko blatnih putova i nabujale rijeke. Njegov cilj nije bio osvajanje teritorija. Bio je stići do Moskve prije nego što se ruska vojska uspije organizirati i prije nego što snage lažnog Dmitrija Drubljeju mogu intervenirati. Ali Rusi su pratili. Car Vasilije Šujski, još uvijek držeći se vlasti u Moskvi, znao je da Žoukijevskijev dolazak može ili spasiti ili uništiti njega. Ako Poljaci unište snage pretendenta, Šujski može preživjeti. Ako Poljaci odluče da ga svrgnu i instaliraju princa Vladislava, gotov je. U svakom slučaju morao je zaustaviti poljsko napredovanje dovoljno dugo da osigura vlastitu poziciju.
Tako je Šujski sastavio najveću vojsku koju je Rusija mogla prikupiti u svom trenutnom slomljenom stanju. Skupio je možda 35,000 ljudi. Neki izvještaji govore više, neki manje, ali svi se slažu da je bila masivna snaga u usporedbi sa Žoukijevskijevim malim konjičkim odredom. Vojskom je zapovjedao princ Dmitrij Šujski, carev mlađi brat, ponosni i preterano samopouzdani plemić koji nikada nije vodio bitku ove veličine. Uz Ruse marširala je velika skupina švedskih plaćenika predvođenih iskusnim zapovjednikom Jakobom de la Gardiejem. Šveđani su bili unajmljeni da se bore protiv lažnog Dmitrija II. Junijali sada su okrenuli svoje koplje i muškete prema Poljacima. Ruski plan bio je jednostavan. Marširaj zapadno od Moskve, presretni Žukjevskog blizu Smolenska i slomi njegove male snage putem goleme nadmoći u broju. Dmitrij Šujski vjerovao je da je pobjeda neizbježna. Imao je 8 puta više ljudi. Imao je artiljeriju, pješaštvo i konjicu. Imao je švedske profesionalce koji učvršćuju njegove redove. Žoukijevski je imao 4000 konjanika i reputaciju. Dvije vojske konvergirale su blizu sela Klušino kasnog lipnja 1610. a Poljaci su stali. Žoukijevski se nije povukao, nije se ukopao, nije pokušao odmaknuti noću. Jednostavno je čekao da Rusi dođu k njemu. Odabrao je svoje tlo. Polja oko Klušina nisu bila dramatičan teren, bez visokih planina ili dubokih klanaca, bez neprohodnih šuma ili brzih rijeka, samo valovito poljoprivredno zemljište prošarano krpama šume i prekinuto blagim padinama. Neuvježbanom oku izgledalo je kao otvoreno tlo, savršeno za masivnu pješadijsku vojsku da se rasporedi i slomi manju konjičku snagu putem nadmoćnog broja. Ali Žukjevski nije imao neuvježbano oko. Vidio je plitke udubine gdje se konjica može formirati neviđena. Vidio je dijelove močvarnog tla koji bi usporili pješaštvo, ali ih konjanici koji znaju rute mogu savladati. Vidio je šumske rubove koji mogu sakriti rezerve i grebene koji nude jasan pogled na bojište. Vidio je, što je najvažnije, načine na koje se teren može koristiti za fragmentiranje i zbunjivanje veće vojske, pretvarajući brojnost iz prednosti u hendikep. Žoukijevski je formirao svoju konjicu u obrambeni polumjesec. S krilatim husarima u centru i lakšom konjicom na kriljima postavio je dragune i konjaničke mušketre u plitkim rovovima i iza zemljanih utvrda, dovoljno da daje izgled pripremljene obrambene pozicije. Širio je svoje snage upravo dovoljno da izgledaju kao vojska koja pokušava zadržati teren, pozivajući Ruse da napadnu u nadmoćnoj snazi. Bila je to mamac i princ Dmitrij Šujski ga je prihvatio. Jutro 4. srpnja 1610. svjetlog, vrućeg ljetnog dana, ruska vojska rasporedila se za bitku. Dmitrij Šujski postavio je svoje pješaštvo u centar. Veliki blokovi strelaca, mušketara i kopljama, na kriljima ruska konjica i švedski plaćenički pukovi. Njegova artiljerija kotrljala se naprijed, smjestila se i počela usmjeravati paljbu prema poljskim pozicijama. Švedski zapovjednik de la Gardije zalagao se za oprezniji pristup. Ispitaj poljska krila, testiraj njihovu obranu, izbjegni direktan napad. Dmitrij Šujski ga je ignorirao. Vidio je 4000 Poljaka koji se suočavaju s 35.000 Rusa i Šveđana. Vidio je neprijatelja koji je marširao duboko u neprijateljski teritorij i nema kamo se povući. Vidio je priliku da uništi napadače i ostvari slavnu pobjedu, koja bi osigurala prijesto njegovog brata i njegovu vlastitu reputaciju. Tako je naredio opći napad. Rusko pješaštvo počelo je marširati naprijed, bubnjevi udaraju, zastave vijore. Tisuće čizama gazile su suhu travu. Musketarske satnije kretale su se u čvrstim formacijama, njihove duge muškete s fitiljem na ramenima spremne. Konjički eskadroni jahali su na krilima, pripremajući se za prolaskom oko poljskih krila i opkoljavanje manje snage. Žoukijevski ih je promatrao kako dolaze. Nije naredio protujuriš.
Nije poslao svoje husare naprijed u bezobzirni napad. Jednostavno je čekao, dopuštajući ruskoj vojsci da se rasteže preko bojišta, šireći se kako bi odgovarala širini poljske linije. Što su se više širili, to su njihove formacije postajale tanje. Što su više napredovali, to su se više udaljavali od međusobne potpore. I tada, kada je rusko pješaštvo bilo na pola puta preko polja, Žukjevski je dao signal. Poljski draguni i konjanički mušketari otvorili su vatru. Nije to bila razorna paljba. Bilo ih je premalo za to, ali bilo je dovoljno da pokolebaju vodeće ruske jedinice i prisile ih da uspore, da se zguže, da izgube ritam svog napredovanja. Ruska artiljerija odgovorila je, topovske kugle razarale su poljske linije, ali Žukjevskijeva konjica bila je previše raširena i previše pokretna da primi koncentriranu vatru. Granate su orale brazde u zemlji, ali ubile samo šačicu ljudi. Rusko pješaštvo nastavilo je dolaziti. Sigurno u svoje brojke, sigurno u svoju snagu. Žukjevski ih je pustio da se približe. Još bliže. I onda je oslobodio pakao. Husarski juriš započeo je ne povikom, već zvukom poput vjetra koji juri kroz šumu. Lepršanje stotina drvenih krila montiranih na leđima oklopnih konjanika. Počelo je kao tiho zujanje, zatim naraslo u urlanje, mehanička grmljavina koja se kotrljala preko bojišta i okretala glave u ruskim redovima. Ljudi koji nikada prije nisu čuli taj zvuk, osjetili su kako im se crijeva okreću. Ljudi koji su to čuli prije znali su što dolazi. Žukjevski je poslao husare naprijed u valovima, ne sve odjednom, već u pažljivo tempiranim udarima dizajniranima da pogode rusku liniju na njenim najslabijim točkama. Prvi val pogodio je lijevo krilo ruskog pješaštva. 200 husara krećući se punom brzinom, koplja spuštena, krila urlaju. Udar je bio katastrofalan. Husari nisu usporili kada su pogodili formacije s kopljima. Probili su se poput čekića kroz staklo. Koplja od 18 stopa udarala su u prsa i grla, podižući ljude s nogu i bacajući ih unatrag u svoje suborce. Sama težina i brzina juriša razbila je prednje redove, a konji su gazili preko slomljenih tijela, kopita drobili kosti i oklop. Iza koplja dolazile su sablje, bljeskajući na suncu. Obarali su ljude koji su pokušavali pobjeći ili se reformirati. Rusko lijevo krilo raspalo se za minute, ali Dmitrij Šujski još uvijek je imao 1000 ljudi. Naredio je švedskim plaćenicima naprijed da zatvore prazninu i došli su, disciplinirani, profesionalni, formirajući zid od koplja i mušketa. Nisu bili ruski novaci. Bili su veterani europskih ratova, ljudi koji su se suočili sa španjolskim tercijama i nizozemskim kvadratima koplja. Nisu se slomili na prvi juriš. Žukjevski je povukao husare natrag prije nego što se zapetljaju u iscrpljujućem okršaju. Reformirao ih je iza vlastitih linija izvan dometa mušketa i poslao ih naprijed ponovno. Ovaj put pod drugim kutom, napadajući ruski centar, gdje je pješaštvo bilo najgušće. Drugi juriš pogodio je poput groma. Rusi su pokušali izdržati. Usmjerili su koplja, formirali kvadrate, vikali molitve i kletve. Nije bilo važno. Husari su dolazili u klinastoj formaciji. Koncentrirana snaga usmjerena na jednu točku i kada su udarili, ruski centar se savijao. Koplja su pucala. Sablje su se dizale i padale. Konji su se podizali na stražnje noge i udarali kopitima oružjem smrtonosnim kao bilo koja oštrica. Ljudi su vrištali, ne od bijesa, već od straha, dok su oklopni divovi probijali kroz njih poput žeteoca kroz pšenicu. I još uvijek se ruska vojska nije slomila. Bilo ih je previše. Uzvraćali su s mušketama i brdašima, vukli husare sa sedala, udarali konje, pucali u sukob iz neposredne blizine. Ljudi su umirali s obje strane, zapetljani zajedno u izvijajućoj masi čelika i mesa. Ali Žukjevski nije bio gotov. Dok su husari razarali ruski centar, poslao je svoju litavsku laku konjicu široko oko krila. Brzi,
Lako oklopljeni konjanici naoružani lukovima i karabinima. Nisu jurili u neprijateljske formacije. Kružili su, uznemiravali, pucali u krila i pozadinu ruskih pukova, prisiljavajući ih da se okreću, da dijele pažnju, da gube koheziju. Ruska konjica pokušala je odgovoriti, jahajući da susretnu poljske konjanike, ali bili su sporiji, teži i manje disciplinirani. Litvanci su odbijali stupiti u direktnu borbu. Pucali su, okretali se, pucali ponovno. Odvlačili su rusku konjicu od glavne bitke, fragmentirajući neprijateljsku snagu. I onda je Žukijevski ponovno udario s husarima. Treći juriš došao je iz neočekivanog kuta, pogodivši rusko desno krilo, gdje su strelci mušketari formirali obrambenu liniju iza niskog grebena. Husari su došli preko grebena punom brzinom, krila urlaju. I strelci jedva su imali vremena podići muškete prije nego što su kopljači bili među njima. Mušketari su se slomili. Ispustili su oružje i pobjegli, strujajući s bojišta u panici. A panika se širila. Strah je zarazan na bojištu. Kada se jedna jedinica slomi, ljudi pored njih to vide i pitaju se trebaju li i oni pobjeći. Kada se dvije jedinice slome, pitanje postaje hitno. Kada se tri slome, odgovor je očigledan. Ruska vojska počela se rušiti. Nije se dogodilo sve odjednom. Nije bilo jednog trenutka kada se cijela snaga okrenula i pobjegla. Događalo se u fazama poput zgrade koja se ruši kat po kat. Prvo su popustila krila, zatim rezerve, zatim centar, gdje su se švedski plaćenici borili sa sumornim profesionalizmom, pokušavajući pokriti povlačenje, pokušavajući spasiti nešto od katastrofe. Ali nije bilo što spasiti. Dmitrij Šujski, promatrajući s dalekog brda, vidio je kako se njegova vojska raspada i donio najgoru odluku svog života. Umjesto da naredi borbeno povlačenje, umjesto da okupi svoje ljude oko švedskih pukova i povuče se u dobrom redu, paničario je. Slao je proturječne naredbe. Stani i bori se. Povuci se. Drži greben. Zaštiti artiljeriju. Zapovjedi su stizale iskrivljene i proturječne, a rezultat je bio kaos. Pukovi koji su trebali podržavati jedni druge umjesto toga su se sudarali, blokirajući puteve i staze. Konjica koja je trebala zaštititi povlačenje umjesto toga jahala je ravno u bježeće pješaštvo, gazeći vlastite ljude. Artiljerijska oruđa bila su napuštena, njihove posade bježale su za život, bez onesposobljavanja topova. A husari su nastavljali dolaziti. Žoukjevski nije dopustio Rusima da se povuku u miru. Progonio ih je s nemilosrdnim bijesom, šaljući val za valom konjice u slomljene formacije. Obarali su zaostale, hvatali oficire, tjerali preživjele u sve očajnije bijeg. Bitka je postala pokolj, a pokolj poraz. Švedski plaćenici pokušali su držati poziciju prikrivene straže blizu gaja stabala, formirajući obrambeni kvadrat i izazivajući Poljake da napadaju. Žoukjevski je poslao dragune da ih prikuju na mjestu musketarskom vatrom, dok su husari kružili oko njih da im presjeku bijeg. Šveđani su se borili s tvrdoglavom hrabrošću, ispaljivši paljbu za paljbom, ali bili su opkoljeni, lokalno nadbrojen, unatoč ukupnoj ruskoj brojčanoj prednosti, i nestajalo im je streljiva. Sam Jakob de la Gardie bio je ranjen i zarobljen, njegov puk razbijen. Upozoravao je Dmitrija Šujskog da ne napreduje tako bezobzirno. Sada je promatrao iz poljskog zarobljeništva kako se ruska vojska koju je pokušao spasiti raspada u bježeću rulju. Do podneva bojište je bilo groblje. Tijela su ležala na gomilama gdje su husari jurili. Rusi, Šveđani, Poljaci zapetljani zajedno u smrti. Ranjeni ljudi puzali su kroz zgazanu travu, zovući vodu, milost, svoje majke. Napuštene zastave lepršale su na vjetru, a topovi stajali tiho. Njihove cijevi još tople, ali njihove posade davno nestale. Žoukjevskijeva konjica pretrpjela je gubitke, možda nekoliko stotina mrtvih i ranjenih. Ali ruska vojska bila je uništena. Procjene variraju, ali najmanje 5.
Milijuna Rusa i Šveđana ležalo je mrtvo na polju, a tisuće drugih bilo je zarobljeno ili raspršeno u okolicu. Cijeli pukovi prestali su postojati. Oficiri su ubijeni ili zarobljeni. Artiljerijski voz, prtljaga, skladišni vagoni, sve zarobljeno. Princ Dmitrij Šujski pobjegao je natrag u Moskvu s nekoliko stotina preživjelih. Njegova reputacija uništena, njegova vojska nestala. Nikada više neće zapovijedati trupama. Žukjevski je stajao u centru bojišta, okružen svojim iscrpljenim, ali pobjedničkim husarima, i gledao istočno prema Moskvi. Put je bio otvoren. Ruska vojska koja ga je trebala zaustaviti ležala je slomljena pred njegovim nogama. Ništa nije bilo između njegove konjice i glavnog grada Rusije, osim praznih cesta i prestravljenih gradova. Dao je nalog za marš. U danima nakon Klušina, puni razmjer katastrofe postao je jasan caru Vasiliju Šujskom. Vojska njegovog brata, najveća snaga koju je Rusija mogla sastaviti, bila je uništena od konjaničkog odreda osminu njegove veličine. Švedski plaćenici koji su trebali biti Rusijino spasenje, sada su bili zarobljenici Poljaka. Put do Moskve bio je neobranijen i Žukjevski je dolazio. Ali hetman nije žurio. Razumio je da zauzimanje Moskve nije stvar vojne sile, već političkog tajminga. Grad je još uvijek držao Šujskijeve lojalisti, a direktan napad bio bi krvav i neizvjestan. Umjesto toga, Žukjevski je marširao polako, metodično, dopuštajući vijestima o katastrofi u Klušinu da se šire ispred njega. Vijesti su odradile svoj posao. U Moskvi, bojari, isti plemići koji su u prvom redu pozvali poljsku intervenciju, sastali su se u tajnosti i odlučili da je Vasilije Šujski nadživio svoju korisnost. Nije uspio zaustaviti pretendente, nije uspio vratiti red, nije uspio zaustaviti Poljake. Kasnog srpnja 1610. Tu jedva 3 tjedna nakon Klušina, grupa bojara upala je u Kremlj, uhitila Šujskog, prisilno ga zamonašila i zatvorila u samostan. Rusija nije imala cara. Bojari su formirali privremenu vladu, Vijeće sedmorice, i otvorili pregovore sa Žukjevskim. Ponovili su svoju raniju ponudu. Priznaj princa Vladislava za cara Rusije i Poljska će pomoći vratiti red. Žukjevski, uvijek pragmatičan, pristao je. Marširao je svojom konjicom do vrata Moskve i čekao. 21. rujna 1610. Ti poljske trupe ušle su u Kremlj bez ispaljenog metka. Moskva, glavni grad najveće zemlje u Europi, sada je bila okupirana od strane sile po prvi put u svojoj povijesti. Bojari su zamijenili jedan oblik kaosa za drugi, nadajući se da će poljska vladavina biti privremena, da će se red vratiti, da će Rusija izaći iz smutnog vremena netaknuta. Griješili su. Okupacija će trajati 2 godine. Ponižavajuća noćna mora stranih vojnika, u svetom srcu Rusije, pravoslavnih crkava oskvrnučenih od katoličkih trupa, ruskog ponosa zgazenog pod poljskim čizmama. Trebat će narodni ustanak, seljačka vojska i oslobodilački rat da istjeraju Poljake i vrate ruski suverenitet. Ali sve to ležalo je u budućnosti. Na dan kada su Žukjevskijevi husari projahali kroz vrata Moskve, bili su osvajači. Učinili su ono što nijedan neprijatelj nije učinio od Mongola. Zauzeli su grad koji je vladao polovicom kontinenta. I učinili su to jer su u vruć ljetni dan blizu sela zvanog Klušino 4000 konjanika s krilima na leđima jurišalo u vojsku, 8 puta veću od njih, i potpuno je uništilo. Bojište kod Klušina ležalo je tiho u danima nakon borbe. Poljska konjica krenula je dalje, goneći ostatke ruske vojske ili marširajući prema Moskvi. Lokalni seljaci izašli su iz skloništa, probijajući se kroz ruševine, skidajući oružje i oklop s mrtvih, pokapajući tijela u masovne grobnice ili ih ostavljajući vranama. Polje je vidjelo bitke prije. Ruska povijest pisana je krvlju preko 1000 takvih mjesta. Ali ništa poput ovoga. Ne poraz, već uništenje. Ne povlačenje,
već ruta toliko potpuna da je vojska prestala postojati. Pobjeda kod Klušina ušla je u legendu gotovo trenutno. U Poljskoj slavljeno je kao jedan od najvećih trijumfa u povijesti Unije, dokaz superiornosti poljskog oružja i nepobjedivosti krilatih husara. Pjesnici su pisali epove o bitci. Svećenici su držali propovjedi hvaleći Božju milost. Kralj Sigismund naručio je slike koje prikazuju husare kako jure pod božanskom svjetlošću. U Rusiji pamćeno je drugačije. Kao rana, poniženje, trenutak kada je kraljevstvo došlo bliže izumiranju nego u bilo kojem trenutku od mongolskih invazija. Okupacija Moskve, strani car, gubitak teritorija, sve je proizlazilo iz Klušina, iz trenutka kada je 35.000 ljudi bilo razbijeno od 4.000 konjanika s krilima. Žoukjevski će nastaviti služiti kao veliki hetman Poljske još jedno desetljeće, pobjeđujući još bitaka, pregovarajući o još ugovorima, držeći krhku uniju voljom i lukavstvom. Umrijet će 1620. u bici kod Cecora, boreći se protiv osmanskih Turaka. Njegova glava uzeta kao trofej i izložena u Carigradu. Ali njegovo ime bit će najduže pamćeno po Klušinu. Nemoguća pobjeda, juriš koji je slomio carstvo. Sami krilati husari nastavit će terorizirati europska bojišta još jedno stoljeće. Njihova reputacija uglačana Klušinom i 10-ak drugih trijumfa. Nisu bili nepobjedivi. Nijedna vojska nije, ali bili su najbliže onome što je 17. stoljeće ikada proizvelo. Kada su krila lupkala i koplja se usmjeravala, vojske su se lomile. Bilo je tako jednostavno. Za Rusiju smutno vrijeme se vuklo dalje. Lažni Dmitrij Drudaj na kraju je ubijen od vlastitih sljedbenika. Poljaci su istjerani iz Moskve 1612. narodnim ustankom predvođenim mesarem i princem. Dinastija Romanov preuzela je vlast 1613. i Rusija je polako, bolno počela obnavljati. Ali sjećanje na Klušino ostalo je, podsjetnik koliko blizu je kraljevstvo bilo nestanku i koliko krhka može biti moć kada se krila smrti spuste s ljetnog neba. U tišini nakon bitke, nakon vriske i grmljavine i lomljenja vojski, polje kod Klušina vratilo se onome što je uvijek bilo. Valovito poljoprivredno zemljište prošarano stablima, presječeno zemljanim putevima. Usjevi su ponovno rasli, sela obnovljena, život se nastavio, ali krv se upila u tlo. I duhovi 35.000 ljudi proganjali su dolinu gdje su poljski husari projahali u legendu i izašli s druge strane kao osvajači Moskve.